Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Satu subscribe dari kalian sangat penting bagi kami. Dengan subscribe, berarti kalian membantu channel kami agar memberikan info menarik lainnya. Tombol subscribe ada di bawah layar sebelah kanan, silakan diklik. Terima kasih. Silakan share dan bagikan link video kalian ke media sosial, baik ke Facebook, WhatsApp maupun ke media sosial lainnya, agar tim Marawis kalian lebih diketahui banyak orang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وهو عبادي يوم المعاد نبينا طه أجمل ذكرى سلوا معنا يحوط وهو عبادي يوم المعاد وهو عبادي يوم المعاد نبينا قال وهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.